okete Ramogi TV. Familia mar dichuo manyolutore e yaw majoja gi nyamburko kaen kanyakla kod miyo moro koro gikono nyiedhore oko kendo chiwo sigand gi ewi midhiero no. Margaret Kiru ma en mino dichuo no oyango ni nyocha oloso kode mogik chieng' wuok tich jumanie kar saa 1 mar odhiambo kendo wuon pargi no nonyise ni ne oyuore romo moro e boma ma Juja. Nyocha obedo kod buok bang' wuon pargi no deko kapok ochopo pacho gikone. Report mar masira nyocha ochopo negi. Familia mar jagono ne ochopo nyake kar kano ringre ma City kama ringre ji ariyogo oketie kanonro pod dhi nyime. On Monday, bwanangu tuliamka kawaida, nikampikia breakfast na akaniambia ameenda kazini. Ile saa ya saa 1 nikampigia nikamuuliza, "Hey baby, umefika wapi?" Akaniambia niko hapa Juja, nakula kanyama nikuje nyumbani. Na nikamuuliza vizuri, nikupikia nini leo? Akaniambia tu yenye utaona nzuri. Na akaniambia nakuja. Yaani uko umependa mtu, unasikia kuna kitu yuko sawa. So mimi venye niliamka asubuhi nikajaribu kumpigia simu ipokei, nikajaribu kufikia marafiki zake, simu bado imezimwa. So mimi nikashindwa, kwani bwanangu ameenda wapi? Ndio rafiki yake akanipigia, akanielekeza niende pale Kimbo niangalie kama hiyo ndo gari yetu. Mimi mwenyewe nikajionea kweli. Alijaribu kutisha usaidizi lakini wapi hakuipata. Mzee tumeishi naye miaka 6. Yaani nilikuwa nampenda kabisa.